Karaman, tilinutok tata. First time ko kami nagluto kakabsat so nga kwa. Para man isuna. Para man naman tilinutok. Kakabsat, adaman tikwa, napanunod ko nga kalukwanin, nga aramidik kini Cherry. Kahit ko bumawi kanya na. At itakke, ikabil ko tine. Ibagak to nga ko nga nagluto nagtipapaitan, iparaman ko kanya na dayto eh. Po nagimas. Tata, ada Jisuna balay. Iparaman ko kanya na ato eh. Kitan tayo nun niya ti reaksyon na nga makaraman, ti linutok tata. First time ko kami nagluto kakabsat so nga kwa. Para man isuna. At ini ito kwa, may ko iparaman. Paraman ko ti papaitan. Paraman naman din nilinutok. Nata? Paraman nam. Nimas? Ngapal? Papaitan? Nagluto na kitjay, kaya mo pamukitain. Nyalasa na, kurang pailasa na. Tanayin na, ano ka ti magic sarap. Ito? Nimas? Dun na po jay? Adda, kaya mo pa nagkaldaw? Mandan, nakpilang nangan. Pati syantan. Tamara man ang mamiti ko ha. First time ko naglutuam. Ijigarod na, jilikod. Tama lang magluto ka? Wah, pagkita ka na. Kinakadkadayo ka mga nagluluto ha? Napaidato. Basta surutin na. Ipakita kanyam, J specialty nga ko nga linutok nga ko. Kaya ka palang nagalaping gano din na po itan? Adda, ipakitak pala kanyam nga min, jilinutok diba? Naimasam? Naimas? Naimas kaya dan sa malinang ka Pwede ninang. Pati ninang nagluto nga kadwam? Wan, dua kami. Makigtot ka tatanon niya talinutok, di ba? Sabsabas. Papaitan ko naman, pinakigtot na. Ay na, kakaibagar nga recipe nga inaramit ko nga papaitan. O, tane. Ay, ata. Ata. Sakay. Naimas. Apay kas na reaction man, di ba? Inimas mo, medyo paraman ko kanyam. Di inimas mo pa, tilin mo pa. Ay na lagluat, adugyo mo. Dimpi kay tatanay, linutkon ka pa inay. Kasi no ba ngayon itatakyo? Kalamot kita mo pa. Kaudi ka ito, ipatakaro pa mo. Kakambi na ka lang. Ay, nagdudog. Naramanan namit lang na nga, jitakke. Pero may pinangdiltil mo na. Ayan.